ดีลักเตอินอามาทั้งทัดดิงะจันทากันเป็กจาขันสินาลมนักันชิมฮาลายกันวันชิมฮันเตียไบเบิลจากมันเรลตาลายซ้ำเลยทุ่มข้ากับวันเรลไลใจจันตานักพิลไลโมบอยป้านักพิลจุงจัลเกาไลโมใจจันตานักทูตักรีไลใจจันตาฟ้านักฮีกอินไลใจจันตาเงยเช็ดนักอินกะลุงฮีชุนเฮจันเฮอคาไลใจจันตากะรัลฮีกะจุงอาอเล็กอินอันอีเล็กไลโมบอยป้ากะปัจจันกะเจ้าโลกะเลตัวกะที่นังฮาโลกะจังกะทาจังคากะเปชันตัวจุดที่นักตัวอาจุนกะรัลนี่อามาจูกันไตจังอันที่เขาไลโลอีกะสุงนักอาคันอันดีอริยมเขาไลโลสิมันเซโลอเฟกมีนโดดนักฮากาบูชันเอนักคำไลดีกะซุมจ้าอากาลมบอยปาจูกะจุงอาอัฐจุงจ้าจ้าอามาจูอัลฮาอินกะทังชัดไลจุนลำกัลตูข้ากำมันเรียลทันตาไลกุเลสรีสิมันเซโลอตูจูนันลุงดงลาอูเตียกันโนลฮาประคัดมันกันทีไลโลปัจจัยนี้จะแทงกันเรียลมีทันชุนักเบกเปียกเอาเซฟตูจานาจุนทากันบนจำหาไลทากันจำหาดิ่งมีจุนนิจานทัจนเลียวเตียฮิกาเฮนสตีเวนยันเปียมินฮาคา prayer buddies กันเปียกมินเตนฮาคาบนรวดอุโลนั้น prayer buddies เฮกันนั้น leader อันเสียมาจุนั้นมากรุ๊ปชงนั้นเสียอันมินชิมุเดงทากันจำเปียกหาไลนั้น prayer buddies ชงอลงเรทไทมียนคอมเมนต์อตุนายจะแทงกระเรลบันตุกันคันปัจจัยนี้ใจจันเสาปีเตียงคือใจติงมันนะอลุงเรทให้ดิ่งและไงเชื่อดิ่งนักกันเชื่อบลาวลำกัลตัวกันที่บรรทุกเองอตูจุนั้นลงดองติลาอุโลอที่ปัจเจนสินาขันอิลมจังกูอุโลกันที่จุดจ้าจุนปัจเจนสินาไอลมมีปัจเจนสินาท้าจำจีมีมินเอากันสิคนนังหาดิ่งจ้าขันปักขัดนังกัน prayer buddies จ้าท้ากันจำหาไลจุลองจุสิเลาอินไฮซาร์อินฮิกาเห็นกัน conference talk ดิ่งกันสิจ้ากัน conference หงาเห็นกันมามินเอาวิลเตเฮกันดีลักเต็นกันชินลงดีลักเต็นไอเรดีมีกันเสียปัจจัยนี้จะจินอินดาฮีคอนเฟรนซ์อาหินมีจ่าอารีนอจวนมีอะไรไทยมีลองสิเราอินจะจินดานังเล็กเกมาทาราวกระเจ้าเขาไลจะจินดาฮีคอนเฟรนซ์อาหินปัจจัยนี้ก็ไอตองเขาไลแต่มีรวดบุเตนคันกันปุ่มกันนี่อับนาไลอดองนังเกมาดองนังอินอาเมนกันนี่ชมเต็นฮาไลท้าจำนาเซฟฮาเลลูยากับป้าโดดกลอกันโดดอีมิสวาลมีปังมดุกับป้าในมิทันสกาวเซกับป้าตุนิที่ยังลำนักกันช่วยกับชินกับป้าตุชินกันนี่ปุ่มดินหูซองอินนฟาลินหาซองฮิกาหินปุ่มโคนักจันทานนักกันเป็กจากกันในโลมีกับป้าในมินกันนี่ทางชัดเขากับป้านัทาตุกชินชันกับชินกับป้าบีบีซิมินเอาเฮกับป้านางมัตเตอร์บีเราเห็นจะกันเล็งชิมเรากับป้าชัมบามีกันเซสิมันเซโลกับป้านางมาปีรองะนางมาเตอร์ปีรองะตุนิที่ยังนำลำนักกันช่วยจากกันในโลมตุกชินชันกับป้านางมันนี่กับป้ารังจังฟัดฉันก็โซ่ดูจันจันนักกับฉันกับป้าประคัดนางกับฉันกับป้ากันมีน่าอุ่นหันนี่กับฉันกับป้า prayer buddies กันไงมีกันกรุ๊ปเป็นฮีปฐุมปลีเตะฮีกับฉันกับป้าทักกันจำจีไลเตียกับฉันกับป้าติมตัวนักกันไงติกะฮีชงเวลเตะชงหินกับป้าทักกันจำหาดิ่งเวลเตะนำกันเตลปีก็โซ่ช่วยดูเวลเตะหาจงนี่กับฉันกับป้าอันกรุ๊ปหาชินนะกับป้ากับฉัน zar 15เตะกับป้าตัวนี้จะทักกันจำจีไลเตียกับฉันกับป้ากับฉันอันหาติกะกับป้าลุงเท้าเตะประคัดประคัดท่าจังอาเปมีลุงเท้าเดินประคัดเล็บคัดท่าจำจีมีกันสิคนนังหัดดิจนำนี่กันนุ่มปีกเอาโซ่กับป้ามีนานี่กันติมีจุดที่กับป้าบีบีซีมีนาหน้าเฮกับป้ากันดีลักอินหักจะบีกันอุปบิกยังนี่กับป้านังมาสนัดท่าจำมีท่าจำกับป้าอดูมีท่าจำเลยกับป้าจังมีกันสิคนนังหัดดิงจะอาเดียติมตัวนักกันไงกับป้าจุดจะอาจุนฮีป้า prayer buddies กันตัวมีฮีกับป้าอันลักสเตอร์ทำโซละกันดีลักอินฮี prayer buddies กันตัวนักชงอินหินประคัดเล็บประคัดอินในยามเดียวนาง stronger relationship กันไงนางมาเฮกับชิงกับป้าทองชินชินอินกับชิงป้าในยามเดินกับป้ากับชิงอาการอัลฮัมมีกันชินคนนางหาดิงจ้ากับป้านำนี่กันเตลปิโลนำนี่กันปีกเอาโซกับชิงกับป้ากันช่วยดูวิลเดนฮาส์นำชุนังเป็นฮะกันดีลักเตนกับชิงกับป้าในยามเดียวมันคอมีกันสิคนนางหาดินำกันเตลปีกเอาเดนเสียหลักกับจำเขากับป้ากับชิงจะลองจะสิเรากับป้าไฮซาร์นี่ทุ่มนี่อินจุนกับป้ากันคอนเฟรนซ์กันนี่ติมตัวมีวิลเดนทอกเดนกันเซกับป้าจุดจ้าจุนฮิกาหินกับชิงกับป้าเลี้ยงเลยมินเอาตั้มปีกันหอยลิเตราเดนกันเซกับป้าจุดจ้าฮิกากันมินเอาวิลเดนฮาจงเฮกับป้ากับชิงเลี้ยงเลยร่างหาดินมีกันหอยลิเตเจ้าเข็นอบิซิตุกมี
silaw in kapchin kapa hi kapa rian rong busy tuk mi silaw in kan malila shim ka kan chinlung kan ni ser siam me kapa kapchin zaitin na thiang thara ka chau kholai zaitin da kapa kapchin pachian kapa sina kapa kachinung in ka ko un kholai ti in kapchin kapa ai zome nang masina kapa tha cham mi kan sikhonang hading cha nang mani kapa kan umpilo nam ni kan telpi ko so kapa kan ni lom tuk shan kapa kan conference velte zo nam ni kan telpi kan speaker veltin ha jong sin ha se nang mani lam thrin halo kapa nam ni umpi ko na kapa nang ma long hin sigo nang mani kapa hun ha won la ko hi kam biak in chung pia hin nang ma kapchin kapa chiang tharian tron na kapa hun ha won la ko kan nu le kan pa veltin ha kan cham biak tu veltin ha sin zonga nang ma i phuang lo nam ni kapa telpi ko na kapa kapchen hi ka hin kapa na thong thang ngai din arang ha ding mi pi veltin han thimung chung zonga nang mani rian tron lo kapa nam ni kan umpi ko so kapa kan ni lom tu shan zai zong velte anghal di do thai di do kapa nang man si cha nang min na kan tel bi zong zal cha kan ni lom tu tu zan chan zonga na fa pathong cha chim ha ding mi velte nang min thlo nang pe lo kapa nang nom pi ko so nang man ni thlo na chon ho cha min da bi achim lai dika kapchin kapa nang man em hor kam hang lo hi ga ra mi velte mi non ha sin ha se kapa kan hoi le leng lai in kapa kan pum pi mi velte cha sun par nang kapa nang ma hene nem de yo nang kapa tharau la ya kar han dio na sikho nang hading cha le tha jang kan nga na kan mu nang sikho nang hading cha na fa pa zong nang mani bun hang kau so kapa kan nilom tu jana kapa kan pum atang ri mi vial tin ku chunga kan chan tinang athau than jisu khrit min pakhat long bo cha in thla champap chian Hello everyone. Hello. Minong kabun tamay ko te. Kantom ngay muralay te kangkarot natin tamay ng bunchwa ko la. Sungloy tok. Tukrong so kanbun batok siyon hate. Arwang so the Grace Conference zong kan ayun ipi machuchun pumpakin kan rian her te zong khatam sin natin. Ibantukin patien thangchat na nan rakchok ko siyon haya. Shoi tu po kan lom nak nakin ahaw da ilom deuh lai ti cham boy pa ai lom deuh lai tu zani thlet cham pathiam biang ai anam banrat mi pathian thang that nan rat mi ha some of you nan zoom tuk men lai lo right naten boy pa ne akan dot lai kam han akan shoi in hek nak ti akhin thlet so he ton tu zan zong amin tampi nan bun chok khau than la kam bun hu na cha ai tha jang nan si ti mi te kha bun chim kdu la boy pa ne nan long chi tum du mi te boy pa ne thlet so am pe kau na se ti kha hi ka zon tem bun chim ka bun du mi asem Thawngtha kha ka bun chim ko lai ye Thawngtha ka chim ko di tu khan Esther ka som te lai la dot in thong kan ni than than halai mo dot in thong kan ni than than halai la ha chu kan sa lai lo Esther ka som te lai la e kan pen hi kha thong kan ni bun than than conference kong hai pit lai khan bia kan bun chim te lai ti te kha bun chim ka du Thawngtha chim sao man du toy năm piang thar lo ba ke tu he okay tôi nan du chon cha ten nan ngai ve lo ke nan ngai lo ba kan chu kan zong za lai ka bia kan nan thai lan lo chong ba ka an chu sao bi ka chim la okay se sa si chon kha bun cham taning lo kan thok na lai thla cham nau sem boy pa BBC minau akan do tu le boy pai ka zona miswal akan do tu akan chim tu na si cha kan lom tok boy pa nang ma an thang that tu ding nang ma an bia tu ding himinong tam pian ko boy pa kan ma na kan her mi kan silaw natin som ve mi kan si cha kan lom tok boy pa boy tam pinam haya kan phun kan zai ton nalamin kan tlaw ton semhan selo onem te na kan out zong zal na sinakir thandingin boy pa na kan out long seon chan zong na kan pek cha kan lom tu zana kai na fa pa mi sual pa ni mitling lo ne nakan do na boy pa miswal kan sa na long chin kong chim lai tika boy pa kam hur ka nang ni bia chialo boy pa ka zona ngai tu viet nun nak zong ren tron ko so na sun par nak cha si ko se ngai kan bom ko chim kan bom ko te jisu men bom han tha ka cham ka biak mi ka pathian amen minau sina Thawngtha ka bun chim lo nak kha sao ngai ngai e namma sine pathian be chim kha e ka bun du ngai arwang cho kan bun her mi zon te te kha e atu hi cho God's heart for the nation timi kha kam vun chim te lai siri pong san kan kal te lai boy pa na kan jang fa chon
boy pa ni hin along chin hi mi vial te cha zai da si ti mi kha kan sim than te God's heart for you boy pai along chin hi nang ma cha zai da si ti mi te khe vun lang tar kan chim du mi tu zan he silai ti kha vun lang tar ka du mi se kha Bible kha topical asi cha khan kalak mi kha tompal te a text ning ka kal lai law arwa zia jong nan ka thiam te lai okay kha season sang faten let's read the Bible over here lai hol in a chong he kan re lai me cha tang jong khem rang hol kan re thiam chem lai kan zapi te rel ti ding kan som na 1 2 3 go boy pa alom ter tu chil kha kol izwam u okay me rang hol in bun ren how sem and try to discern what is pleasing to the Lord okay kha kha te kha za kho bun izwam how sala boy pa alom ter tu chil kha kol izwam u. Let me ask you guys a question. What is the most important things in life? Nun nakahin zaida abipibik. Nun nakahin. What do you think the most important things in life is? Zayhida. Nun naka abipibik asirwa tiananwa. Apakat nakso first to know God. Akan chimlang mang misi we've been talking about this. Worldly things are just temporary. Car, fame, right? Luxury life, vielte zong katimi fame. Wealth, them. Room nak vielte zong, they are just temporary. Chikatte ya araye. Chikatte allowing long tense. Min tan nak zong. You may be the most famous person in the world. You may be the richest person in the world. But if you don't have God, you have nothing. Boy palo in soon. Without God, life is what? Full of temporary, full of emptiness, right? Right? Boy palo chun nun he. Zay man asalo. Pokpalong long tisa. Meaningless without God. Nun nakahin. Boy palo chun pokpalong long tisa. Chuchu Bible chon piak na kasi. So first most important things in life is knowing God. Boy patay ka siya. So, chu patyan tay siya si apani naka abipibig mi siya. As a believer, as a Christian, what is the most important things in life? Kanit sa ata, which is to please the Lord. Boy palom ter asi itihe nan sina vanlang ter kadumi asa. Tu zan him piang tharlo mi cha zonga kachimlai apiang thar chang mi cha zonga zaida kan to oxi dikha pan in kavan lang tarlai zai nida pathian alom ter ti si sia chen apakhat naka kan zau na lai apakhat naka boy pa alom ter tu chil cho zaida si ti si sia chen having eternal life zong za nun nak nangai mi he boy pa ailom tuk ti he nan sina lang ter kadu mi se God want you to have eternal life. That's why He give you eternal life. That's why He make a way for you. Right? Pathian nin zong za nun nak ngai se ti andu lo achun na chahan achi lai lo. The reason why He died, the reason why He pay our debt, it's because He want us to have eternal life. When you have eternal life, God is pleased on you. Zong za nun nak ngai ti ka hin boy pa he ai lom pak mi asa. Okay, why? Luke chapter 10 verse 20. All the disciples go and preach, proclaim the gospel, and I give you authority to cast out demon, heal sickness. Disciple. And what happened was they go and proclaim the gospel, and they heal the sick, and then what? They cast out the demon. And then when they come back to Jesus, they were so rejoicing that the devil, Satan, will obey them, right? Anol angay naka anilom tuk. Sutika an kale Jesus kan they brag about it, right? Ani porlo Jesus nakan boy pa look in your name we cast out demon. Namin bagin demon Satan kuchiya kan to. Adam law min haka kan damtan ha chate. And what happened was that Jesus atimin hachum he demon hane nanol an nga inharuang ahin ilom lao van sung kwan nan mintiel asi sa tuhin ilom de ola tete.
right chu za chum van chung kwan na min tial asimi he nai lom tuk ding ase oi pani chu chu adu mi asiti kha nan sina vulang ter kadu mi se zong zan nun nak ngai 1 Timothy chapter 2 verse 3 and verse 4 ke kan zau sisia chun zaida asiti sisia chun mi vial te na ne pathian betak thaina se khap nak chau na se ti adu tu kan pathian asia te God want us to have eternal life. Okay, for example, kan ban zau na lai kha hikazon nakhen manthak ban to ken ka buntar mi hikazon look angal lenga me pakhatin pakha kan zau sia chun God's heart for you ti mi boy pathin long nang ma cha kan pa pathian a thin long ke hika chunga hin kan mu kho chu chu zaida si ti si sia chun Jesu Christ kha misual na le min an lot min ha sina khan achol achang ti khwa sak ti ka khan frasi min hanen ti mi cho look your teacher nan teacher he misual min hang helong ti khwa sa zaitin dai ma chu chu pathian asi ti ai ti kho misual long teng pe khwa sak ko chu ti an ti sinaten Jesu ne hi ta chun na he zairuang ada valai arat kha alang tar hi ta chun na hen apakhat na ka chun tu atlaw mi ta chun nak apek na kha thai mi se tu som kwa le pakwa an tu pakhatte atlaw akol tu khau da se pathian asa tu pakhatte atlaw e akol tu kha pathian ase amhu tega ahau da ilom tu kha pathian ailom tu misual pakhatte boy pa ne akan hu tika hen boy pa he ailom tu ti zaitik mana phil hau boy pa he misual pakhatte asin an kirtiki boy pa ne amhu na tikhan ailom tu ki tu fa te kha ai choye te te chuchun lom nak boy celebration atwa ti kha kan hu mi asa boy pa he misual na khap nak kan hu he in ne akan tin pi he boy pa ailom tuk ti he nan sina lang tar kadu mi sa chun zaida siri phai sapia taw mi kha Jesu Christ thin lung kha lang tar chan phai sapia taw mi kha zaitin da tua ti chun phai sapia pakhat athaw mi nu kong kha lang tar chu chu zaitin da si ti chun mai ai pute in tang vial te kha akaw di acheu di e akole te te chu chu zaida lang tar ti chun God is chasing after us. God is running towards us. God is searching for us. Boy panihin akan kozong za. Boy panihin muding hin arakan kozong za. God is chasing until now. Atu tiang boy panihan au peng Sunday an au through song through music and boy panihan au adot na kong an Chim peng. God is teaching you His love through song, right? Through sermon from friends. Boy panihan ando na He's chasing you all the time. Boy pa ne an doi zong za an ko zong za and you know what pathian mai kan kirti ka hen boy pa he kan ma nak nakin ai lom de zong zal mi asa boy pa he zong zal nun nakan ngai he ai lom nak si ti he nan sin apakhat nakabun lang tar kadu mi sa van chunga kai ning ti adu mi bia te kut van chunga kai ka du ko ti mi viate kan ku sang pin clear now say if you want to go to heaven raise your hand everyone right okay very good nang ma ne van chunga kai ning ti na du nak nakin boy pa ni nang ma he van chunga seti an du daw kanol cham lai mo nang ma ne kai ma van chunga vum te ning ti na du nak nakin boy pa ni hi kanu ka fanu ka fa pa he van chunga ran ha seti adu daw Chucho pathian thin long se boy pathin long se that's God's heart for you right boy pathin long se boy pathin long cho nang ma he van chung khwa no veding kha adu kai ma he van chung khwa veding akan du cho right he took me well guys boy pa na akan out natin we say no boy pa na akan som natin we say no boy panin akan kozong za kau natin may be later kante we make excuses right excuse kan tu apeng but then God is still chasing us because He want us to be in His presence chucho hi ka zo na tu zan hen boy pa ai lom na apakhat nak
nan sina langtar kadu mi asa boipa ai lop na apan hi nak cho zaida si ti session boipa ai lop na apan hi nak cho our repentance of sin pleases the Lord sual ngai chin boipa sina kan kyur te hen boipa he ai lom tuk ti he nan sina bun langtar kadu mi se don't think that God is angry with you. Come to Him with a repentant heart, and He will welcome you. Boy, panihin ansau lan tuk ko lai. Arwang so He want to forgive us. He want to forgive us. Sual na ngay chi in kan kirti kahin boy panihin ngay tiam akan du. Ni kum Kenya kan kalliw akan Africa kan kalliw te akan missionary kan kalliw kan Thawngtha kan Chim hak chiat isina kan Chim chom chung hak chia nu te sina kan timi cho boy pa ne hen boy pa sin hin zam zaiti man itim ha boy pa ne hen andoi zong zalai boy pa ka chunga chin hong te ruat ha boy pa hi an ngai chiam du tu si ti kha ka chip la chu kan naw nu te cho amit khi te ha ta thama boy pa ne hen ngai chiam he andu zong zam ni na si ti khe he ka zo na hen ka chip zeda kalang ta du ti si si achon boy pa ne hen ngai chiam he akan du piak zong zam ni si ti kha nan sina vun lang tar ka vun du mi ase okay he ka zo na ka man zop tan ham lai fa patlaw pa kong tuan bia kan thai zong zam mi se fa patlaw pa cho apa ina nol ngai lowi apa inin azam siman sa apa ni ang ha zong zam mi cho zaitik da ka fa pa he arakir than te lai ti he apa ni ang ha lang mang mi se boy pa ni hen zaitika da ka fa pa he arakir than te lai ti he akan ha zong za God is always waiting for us to come home with a repentant heart. Zaitika da kafanu kafapahi aswal ngai chin kasin arak yurte taklai along chindi lakin aswal ai ngai chilai kasin arak yurte lai ti he boy pa ne akan ha zong zami se nang le kai thamni chun ngai chi kha kan ni tim lo cho zaida kan ni tim ti chun lam la de o boy pa sinin hat na khang kal chin lang mang kan ni tim zong za siman salo boy pa ni pek akan du mi cho ngai chiam na pek akan du kafa kan ngai chiam chang mi na si ti he thai ter akan du ti he nan sna vun lang ter ka vun du mi sa hi fa patlaw pa te zong kha zai da si chun apa inin akal chuti ka avatla we kan thai di chang mi ase tampi ka chim ti lai lo ava parak tin leo kha amu te apa ni zai tin da tu khanan thai lamai apa ni zai tin da tu in lenging ka fa pa he zai tik da arak yur teng ha ti kha ang ha zong zal ti kha kan mu mi asa apa ni ka fa pa zai tika da arak yurte lai tika apa ni ang ha zong za chu tika lam la pi afa pa khai mu afa pa rak kyur cho ma kha amu chu afa pa rak kyur cho ma chon apa tu ne avatlik no aku anham akut dong kut shol apek puan tha pi ai kiden aden tika fiang te kan hu chulong silawen celebration antwa tika kan hu mi asa zeda kalang tardu miswal min hane when we repent of our sin when we go back to God He is willing to forgive us forgiveness is still available forgiveness he a umri kau ngai chiam nak he a umri kau ngai chiam kho mi long te kan city he nan sina bun chim kadu mi se boy pasina kan swal ngai chin kan kyurtika boy pa ne ngai chiam akan du mi long te kan city he nan sina chim kadu mi se boy pa ne ngai chiam adu mi fanu fa pa long te kan se okay nanun naka atua hi ka zona hen krifa si naka a burn out mi zong nan ko me lai like nan batok pathian sin thacham re zong nan zom ti lo bible re zong nan zom ti lo thacham zong nan zom ti lo makha kha athabik mi che da city chen repentant heart in boy pasina kirsa boy pasina boy pa kaswal sang childang dang tu
ka du deuh cha ka nga chiam ka pal na kai thai ka sual nak chu nang ma chung ase boi pa ka nga chiam lo I need your forgiveness na zang fa na ke her tia teo sila boi pa he is willing to forgive us. God can forgive you. God can forgive me. Our sin is great, but his mercy is more, right? Kan sual na angan tuk ko sinatin a mercy cho atam deuh zong za azang fa na atam deuh zong za nun ta chinang na burden man na nun na ka. If you are true believer, right? If you are true Christian, sin will be a burden to you. Sual na he na cha arit tuk mi asala. Na thaba tuk lai sual nak na tu atika na lung chunga lop nak ti lai lo. Joys will be missing from your life, right? Peace will be missing from your life if you are a true Christian. Chutika khan, you try to satisfy your life with something, but then it won't be satisfying you. Anlom tarf, anday tarfon lai lo. But then, nanun naka satisfaction na nga ko tanak ding cho God's forgiveness ase. Boy pa zang fa nak patien ngai chiam nak he kan ti than zong zal a her ti he nan sina bun lang tar kadu misa. Hi fa pataw pa zong he apa sina akir than ti ka chon zaitin da si ti chon apa patien ne angai chiam tha ne apa ne angai chiam tha ne a in chong khara afa si naken a chaul han than ti kha kan hu mi asa. Guys, zoom to kan sin hua kan sual ti lai lo ti se lo. Zoom to kan sin hu zong kan sual lang mang ko. How chiao pok kan sikao. Kan ma thokin kan zapite. Boy pam haya athabik mi cho itang dor sa. Humble heart sa. Tang dor nunen boy pa ko sa. Boy pa ka nga chiam ka sual na khe kai thai or silo le boy pa I can't see my sin. Right? Ka sual na khe kai mu khau lo ka bom ko te pathian sin atha kan something sa. Help me to see sin as you see it there. Pathian sin atha kan something sa. Bom kan halding sa. Nang mani sual nak namu bantung boy pa kanuna sual na khe kamu ter. Chachun, give me a repentant heart. Restore my relationship with you. Nang mangi hoy kop na boy pa kazang fa chan ko. Joys rakapi chan. Lop nak rakapi chan ko. Dai nak kapi chan ko. Pathian sina repentant heart boy pa ni hin akan ngai chiam ko chan ko ti nan sina bun lang tar kadu mi asa. Have you experienced God's forgiveness in your life? Boy pa zang fa nak hin nan nun nakanan tep chiu na mo. Boy pa ngai chiam nak he. Has God already forgiven your sin? Nasual na ki boy pa nan ngai chiam sang mo. Do you know that God forgive you? Boy pa nan ngai chiam hitan na thai mo ti kha hikazo na bun lang tar kadu misa. Don't run away from God because you cannot run away from Him because He is everywhere. Instead, run towards Him. Pathian lay tuat li than with a repentant heart. Boy pa sinin zam silawin nasual tikbo khan. Don't get tired of what? Asking forgiveness. Don't get tired of asking forgiveness because a forgiveness ka infinite ase. Azang fa na ka infinite ase. Adi kolomi se. An ngai chiam ko chan ko an zang fa ko chan ko ti kha tu zan san an sina zang nan sina chim kadu mi asa. Boy pa zang fa nak cho alien angan atam sing chan ko. Zing fa te an thar zong zal. Boy pa ni hin an zang fa ko. Look, tu naya ka chimban tuken nang mani zong zal nun nak muning ti na du nak nakin boy pa ni ka fanu ka fa pa zong zal nun nak mu sa ti an du deu. Sun long silawen. Boy pa ni ka ngai chiam sa ti na du nakin ka fanu ka fa pa ni hin ka ngai chiam naking hal sa ti pa pa chen na du deu misa. Pa pa chen na du mi cha decision ka fa le na ni hin ka ngai chiam nakhi halven ha setting chau na seti he adu mi si ti he nan sina lang tar kadu mi sa pathian nge hoi kop nak relationship ngai than restore relationship ka nadu ban tukin pa pathian zong ne ka fa pa nge relationship he ka sar than a how ti he
กันป้าปะเชียนเนี่ยอดุมีสิที่เหนั่นสนับวันหลังตากระดูมีอาชาโอเคอภิคัดนักโจกันชิมิโจจงจานุนักกันไงเฮป้าปะเชียนไอลมเดียวที่เหนั่นสนับวันหลังตากระดูอภินี้นักโจส่วนไงชินบอยปั๊มหายกันรักคิวที่เห็นบอยป้าไอลมตุกที่เหชิมกระดูอภิทุมนักโจใจด่าสิที่สิอาจารย์ living our calling pleases the Lord boy pani an out me what is God calling for your life boy pani zai heda an out me na se chu rian chu na tuan mo hi rian na tuan han lo hi chu boy pa na lom tar kholo ti he nan sina van chim kadu me se boy pani an out me God's calling for your life boy pani an out no chan an feel no chan he na tuan lo si sia chon boy pa na lom tar kholo ti he please remember that boy pa na am feel mi rian na tuan lo hin chon boy pa ka lom tar lo ti he zete man arak phit lau ti chim ka du misa kha boy pa ne zaida kan du pia aw ni da kan sir bihal nak bentungan situ sala aw ni da kan sir kan zapi te 1 2 3 go pachian okay pachian na kan sir do we believe that na zumma yeah we believe that right God created us zai ruang ada boy panit akan serang ha guys zai ruang ada boy panit if God created us right boy panit akan starting why will he created us zai ruang ada akan serang ha kan thai di mi sa you are not for yourself right nang ma khan nang ma cha na silo namin thana chun boy pa cha min thang lamai thiam nang na ngai chun boy pa cha mang makhaตัวโคมีนังไงจนบอยประจามังมาค่ะบอยประจานะมันเราสิเสียจนอัปลมีเสียตัวไม้เคยใช้สมอไม้เคยโฟนจ่าคำหังเขามา guys โฟนจ่าเป็นตัวนี้ตัวนึงฮัลโหลตัวนึงว่าไปจะไปสิไหมฮิสุสารโนชันสิมิโจซาพิเตนนั่นไทยดิ้งมิเสียตัวนี้อันนี้ท่องทันข้าจ้างไงเขานั่นเด้ไม้จะกันแหกแทงแหลมเราแต่อันนี้เป็นตัวข้าเสียกันเซนอันนี้ค่ะบ้าจะตักตีหงแปกกระดุจมังค่ะทำไมทองท่านสงค่ะตีหงแปกบักกระดุละก้อยบ่อยเนี่ยเบียกันหันมีกันหันเวทันหันแล้วแต่สองกองให้เป็นไรค่ะรักกันชิมอาการรักชิมแล้วก็ว่าไงไบเบิลส่ง a miracle อาศิบักมี the great miracle จิสุเนี่ยตัวมีไม่น้องในกันชิมบักแทงเรามี what is it the great miracle จิสุคริสต์เนี่ย a perform บักนาเต้นกันชิมตุกเรามีใจเดเสียอาไทยมีโจอาวันเนี่ยสตาร์บัคอันดับอันนี้แต่ worship พอกันจะสละก็เสียอดังพอใจเดเสียงจิสุคริสต์เนี่ย miracle ตัวกันชิมตุกเรามีกันชิมเราจะนักกันชิมเราจะติงกันไทยงาที่เขาชิมเราจะติงกันไทยงาโอเคจะช่วยเสียก้อยบ่อยเนี่ยชิมมีจ้าก้อยบ่อยเนี่ยชิมเนี่ยแกจะก้อยบ่อยเที่ยวเลยจีแกหลักมั้งชิมมีจะก็ว่าต้องมีจะได้สิที่จนจิสุกินี่ขันมีน้องทงอารมณ์ดักนักกันปาลองเต็นสิจ้า guys ปาลองเต็นสิจ้าโมตัวก็นูอันนี้เตลิเราให้ตัวก็นูแล้วงักเสียเตจุดทงเลยงาทองมีน้องทงเลยงาทองสินะเสร็จแล้วไม่เราอินจิสุกระทองทัดชิม guys ให้ตัวก็ That's a great miracle, right? That's a great miracle. Without might, ตัวนี้อันนี้เอาดังคำตัวก็เราทงอามาจ้ะ guys ทั้งเลยเราจะละไม่ให้รู้ว่าขึ้นเชิญอามักไงจ้ะไม่ต้องทงอินชงอ่ะสิชับๆเราจะอินแรงอ่ะสิริจ้ะขี้ร่างบารีไลจิโมอามักตักใจเด็กบอยปานเนี่ยตั้งหัดเจ็ดอาถามีแปลกกันนั่นแหละนั่นเราตัวนี้กันสองประคัดเลยหันหาเช็ดจ้ะเกะเลยหันหาเช็ดกันเลยร้องช้าสิก็ร้องมาโอเคใจดักกระชิมดูที่สิเสียจนไม่ทรงเฮอสุลล้ำเต็มหันน่ะจนไอโดตกจนละไม่ยอมกีเจอร์ปีลองให้กันชิมลองมั่งมีสิจะใครชิมไปก็ไล่กีเจอร์ปีอามาแต่ลองว่าเมนสันตายมาตายเราจนละไม่ตุ่มติกลองกันตะก็โอ้ไอโดมิเสไก่มาแต่นานเนี่ยเลสวนก็วิ่งปีอาเข็นไอวิ่งในโดคุณโซไอ้อกปีเนี่ยตุ่มหนักมันเข่งก็วิ่งไต่อาเข็นไอวิ่งในโดเดียวโซไอ้ใจดักกระชิมดูที่สิเสียจนกีเจอร์อามาแต่ลองอุมาจนตุ่มเราจน
san tay na kum lo chu lamai tum tik longa da oi chwa cho kijar chu tum oka sarmi ase chantlinga sarmi se lo mai TV ta zai cha da ser se TV chu phone cha se lo cho entertainment cha se chu ve ban tukin ser no chani vala ya chiu di chu ve ban tukin boy pa ne an ser no chani ve bak cha guys boy pa ne an ser no chani bak atu chana hin purpose ka ngai lo ten nan ti so si sia chon guys thai tar kan du mina cho God created you and you have a purpose. You have to live that purpose. Boy patsa nanun how you have to live for God. God created you for himself, not for yourself. God created you for himself. Ama cha boy pa ne an serbi na siya. Midang cha silo boy patsa ba ka serbi na siya. A boy pa ne serbi kasi boy patsa serbi kasi. Ha neighbor kan na pong kam khavan chim tan ha boy pacha sermi na si te bun chim tan ha tha ten zau na la phak pin bun si pa tan ha an nong lo la zau na boy pacha ser na si te ten ha boy pacha ser kan se. Okay guys, our career is not our calling, all right? Afyang makamarang ho. Our career is not our calling. There. Our calling is making what? Kachim li lai lo chikatem liu. Kawindi dang chikate. Okay, here. Thawngtha chim tu pakat pa ne timi chiko war to mcha. Boy pa sinatha kan samte. God, what do you want me to do? Te than an sampeng te. Bible nan relo cha si te. Lamai boy pa zai da tua setin da kadu ti tha ba cham ti lau te Bible an chim ko na te. Afyang tukte boy pa nupi kong tua chen something se ko wa boy pa arong chu Bible la khan kai ma nupi kong na kai tiel ti lo chu lamai sa ase cho maka cho khakan cha amen te lo kai ma nupi kong chai tiel lo chu lamai zaida city sia chun boy pa sinakhan boy pa nun nakahin what do you want me to do Lord te bia kan halpeng mi ke it is wrong Bible kan relo cha si te boy pa ni tua seti andu mi cho make disciple throughout the whole nation the end of the earth cho that's your calling. Go tell it on the mountain. Tuni ko ul hasala kai song la sak ka du. Right? Go tell it on the mountain. Go tell it on the valley about the love of Jesus Christ. That's your calling. Boy, when you do that, God is pleased on you. Boy, I lom tuk ti he nan sinat chim kaduk mi se. Boy, dot so zai da sem. Bible ni teacher. Patien kan dot kan teacher zai da si ti se zai si te. Hello. Patien kan dot kan teacher zai ti si te. Yes. Patien kan dot kan teacher anol kan ngai khasikawe te te. Patien na dot anol na ngai si sia chun. Boy pa kha ngai chia lai mai lom lai. Ai lom ma chun zai. Chun na nun no chan sikaw boy pa lom tar kha. Just go tell it on the mountain. Go tell it on the valley. Go tell it on the corner of the street. The end of the world. Go tell, bring this good news. Tell it on the mountain. Bala chuka kalung. Asak pang ka tim. Bo ka din ka sak te ha ko min lai. Zai da kalang ta du ti chung guys. No. Don't waste your precious life. Te nan nun na asong loy tuk mi. Kan naulio te kan nun na asong loy tuk mi he. Let's not waste it. Look boy pa cha kan nun ko lio kan tha za ka thon big lio cha ne. Kan naulio si cho. Nutong patung pol na cho boy pa cha an nong khau ti lo chu guys foi te chun mo. Nanu le na pa le chu kam fa le take care how ti cho. Kan naulio bak he boy pa cha kan nun kho big lio chan sa. Nanun ko lio na naulio te zai man an tai lan mai. Especially na single lio te hen nun foi deu. Right? Daling ngai mi cho dei na kal hau pa lai chumo chan ha khatlom pa te an chut deu. The best time to live for God is right now. Before you have children, right? Before you get married, atu chan he boy pa chan nun atat big lio chan. God is calling you to live for Him because that's your purpose.
boy pa ni answer ti ka makakana si phil balla never forget that chu za chini ka zo na bun lang tar ka du mi cho kan nau leo kan tha jang leo lo mai kan thon leo hen boy pa cha kan san hang hau se kan sining hi boy pa cha hang hau si ti he tu zan chana som kan du min ha sa kan minau cho boy pa ni kan jang fa sa Thawngtha valai chung khaji ki api tu kan sila kan nau na khe boy pa cha kan han lai kan upate kan man kho lo chan aphan te lai ni khat khat chu guys natar veti lai chu nang ma henu pa veti lai chu guys right an ni pa tin na si veti lai chu par ku te na jong he an ni nu kam ban ti chan phan te lai chu right avan na kai jong he hau pa ti de kan he si teng ha avan he cha habakuk pa cha kan ti te hau ka la kan min no chairman he cha habakuk okay ki like pathian sa kan nun kho leo chan ke guys nupi kan chithlang kan nau leo chan te hisa boy pacha kan kal kho leo chan atu chuta chuna in nakin most of us we do nothing guys right in nakin kan nula kan pale ni thil suk janga akan tua biak ring mi kan umat chen lau tlau right thil tiang khe akan supya roll khe akan khai lo long kan si chu kan ni cho chutlokin afri mi kan sia foi nak chun hi leo chan na boy pacha kan nun lo chun kan upan nupi kan chitika chen tu ni chu thil sok hau tu ni chu ro chuan hau tu ni chu kan nu dam lo chong hau ti ban tu excuse ka tam tuk te lai atu na chan atu ka chan te he boy pacha kan nun kho leo chan sa let us live for God. That is our calling, and that please the Lord. Boy pa alom tartu sa. Zongzan na atsaw mi viat na guys, nang ma na Thawngtha na tsaw mi long ka itsi ala. David ni timicho salve I never ko sa te merang ka sa kabay bon sala. David ni sa na ti chen Thawngtha kai ma cha long kai chia ba lo che. Midang cha zonga pathian athat na khi Chim peng ka du athat ka du Zajon tu ni chana hen thajang pe kan du min ha cho ya guys kan minau chung hen lung thau ten kai chu boy pa cha ba ka diu lai mission na ka ka lai ti mi zong kan umlo kan nun na ke vedi ko sa ze hi ka ta chu na popularity tuk tak kan ko min that nak mi ne ko warna sentiment cha aniam to guys se chu kum som thum de sia chun wa na ngai akan chu khapo kha zai ma san tai ti lai lo nupi na thi da chu khamin than na ka meaningless. But then, he will like a nun chung cha long silawen eternal tiang impact atu cho Jisu cha kan nun mi sha. Nu le pa ni zai tin dan ti ton kan nau lewa nan ma ban tu kai pum pek lo chu kai ngai chi to kai an ti zong za. Guys, chum pum zong a Thawngtha krak chimbal kan nun na ka kan ngai chi bak ti ding mi cho ni khat khat Jisu mai kan dir ti ka boy pa forgive me ti kan ti te ding mi khe. Na rian tuan ding me, God, you give me time, you give me opportunity, you give me talents, you give me money to serve you, but I don't use it for you. Forgive me. Ti akan tite chan apaka chun. Atlai tuk te chang lai. Chuza chuni kazuna Louisville BBC minaun ha he kam huna so silawen valai chung khuzake ba. If Jesus is preaching right here, right now, he'll be like, why are you guys still here? Why don't you guys go? Akan ti shum lai. Ja kachun nan umpengri. Ya Thawngtha na thai chang dara kan ti. Go and tell. Akan ti lai. Why? Mi an tao tuk chang. Mi an tao chok ma. Younger generation, I want to challenge you guys. Kan naw le deu te. If you don't stand up for Jesus, who will stand up for Jesus in your generation? Nang man is na generation na Jisu chan na nun lau chun, who is going to stand up for Jesus? Kan ni upade uthi kan ma thi po jong kan ule jong nan ma generation te kan ma la kan generation kan ngai cheu kan generation cheu. If we don't stand up for Jesus, who is going to stand for Jesus? Jesus wants us to stand for him. Does he need us? He doesn't need us. He can use angel, he can use tree or stone. Aman ko ko na, but he call us, he invite us to participate in this glorious work.
Asung loi tuk mi rian out mi kan say, guys, why are you wasting your time? Na chan ka asok sam yan asok sam to. I hear lo mi guys like chikate atlaw ding mi kido ka kan hol peng cho. Kan ni cho we are the Great Commission youth can see pil na lao se. Lord, if you want me to go into other country in Iran, atu zonga tu night news mi cho Syria a minong Thawngtha le ti lang Thawngtha lang tu ni zanti ni tia an thia tia atu news an lang ter zaidan lang ter ti sia chon khri famin ha kha an entire village an tha di na ti ka kan ho nai te zonga atel ne kan menau birwa na ka akan kuat mi kha buko haram pol ne Congo Republican Congo minong zoom to som sri la panhi an tha na kha US open door if you check it na zau si sia chun ni khada zoom to he khri cha nong mi he minong lei thum lang mang Jisu khri cha an thi Jisu khri cha an thi nang le ke chu we are so selfish, right? Let us be real. We only think about ourselves. Kan comfort zone kan sweater kholo. Okay. Zon ten tun isonga kan naw leng he kan ni ton nak te kan ni chai mi te ka bun chim hat lai. Cha nai te ka war tuk mi te ka bun tiam mi te ka bun ren hat lai mo. Ma chu cho tha jang zong kan ma cha chiwa si ram sit ti ka bun du ngai. Okay, so atimi cho zetin dati ti sisia chon Iran a chon te Christian in Iran. If we evangelize, if we talk about the love of God, they will put us in a prison, but we will do it anyway. That's what they said. Christian in India, if we evangelize, if we preach the gospel, the crown will beat us to death. But who cares? We're still going to do it anyway. Christian in China, if we evangelize, they will forcibly take our body part for organ transplanted. But we will do it anyway. Christian here in BBC, if we evangelize, we feel awkward. So we won't do it. That's a fact. That's not good. That's not a good excuse. I don't know the awkward treatment they talk to Chim lo. Some people give their life, guys, for the sakes of the gospel. Natin nang laki so awkward kan timine zai tinda kan ruang hati ni kan doko kan china kan phantar thong to Chim kan du ti lo cho hi ka hoi pan aka huat lai ti kan phan do thong cha kan Chim lo cho bro. Asikolo. Let's think about this. Re-examine your life. Are you truly living for the gospel of Jesus Christ? Or are you living for you? Tuni chana hen hakchen upat yang kan zapi te hiruma umivilte. Don't live for yourself. That's not your calling. Live for God. That's God calling for you. And when you live for God, that pleases the Lord. Naitia Bawi apupa kan tilai cho Kenya kan kal na kan pupan ka ma ne akan chim cho ani cho kan pupa cho zai da city chon basketball coach se. He's just a basketball coach in Kenya. He's a missionary, right? Basketball coach to le he was like through his career he's making disciple and akan timi cho atuahin soccer coach soccer and war tuk football hi ni cho football ti cha football and war tuk la soccer team kan dir lai 2 years minong ai rak ipe khomi an si sia chun kadu tuk lai tia atia coach 2 years in Africa preach the gospel
as we are coach them. They that sang Thawngtha kan Chim na. We have opportunity. Titi chen Thawngtha Chim ok cha phoi velo. Sinatin coach sinakin Thawngtha Chim ko se. Guys, I encourage you. You only have one life. And soon it will pass away. Zaitin manin, you can't bring it back. So, therefore, live for one name that will last forever, which is Jesus Christ. Jesus Christ min chan nong. Jesus Christ tu kan nun cha long silo zong za kan nun nak cha se. Of course, following Jesus is hard, but we will do it anyway. Chucho kan tu ading mi asa. Chute cho tu zan hen tha jang pe kan du min ha se. Klarau se her nak angai ti lo minan umo guys. Nan hoi le ne patien do nak thai se ti nan du velo mo. Kan hoi le ne patien do nak thai se ti kan du velo mo. Atua atunia kan naw le kan ni ton naka sama atel ne akan chimmi nubu Bible study am batua na kan nu le he an rian tron nak zai tokan da Thawngtha an chim na ti an lang tar nak kha an chim ya kan chim. Do you guys know VL ni khanan thai ma kan ni sui kha VL ni ani cha zai merang hol chem lo he doesn't speak English. Zai tin da tu ati season Thawngtha ka achim na chen zai tin if you die who take care of you ti tin na te go to if you die who take care of you right who take care as to ko right the thought that is come right boy pacha God might bless that right bless that and kan nu pakhat ne ti de Thawngtha chim lang mang e chu Thawngtha chim lang mang minu ni chun kha cham jong acha change te ti te as kan nu le man ne da kan ne zom chu you speak English very well. Right? You speak English very well, so use it for God. Tell it to others. Me, my broken English is good enough. Right? Azago, I'll use it. Who care, right? Right? How many say pwelo? Patiendo nan thai coding assist. Let's use our broken English and our fluent English for the gospel, so that people can come, that they know the gospel, and that they have eternal life. God happy, we all happy. Right? Simply to so. Right? If God is happy, we all happy. If God does not happy, nobody happy. Kan nula kan ba le miracle at chok chin chama. Okay, all right. Okay, so yeah. I can sim nan ma sin mirang hol har ning ka dang a chen ko lo mai Elisa, right? I got it right. Okay, yeah. So yeah. So just guys can ni bibi siminaw cho. Let us have this vision, this hope. Kan ni cho boy pa ni akan out mi lau chonga rian tuan dingen akan tha mi kan sa. Khoi ka lau farm silo okay, farm silo pathian lau chonga kan zapi te he bun khada akan sia di mi kan se. For one purpose. Medang vial ten ha lau zong vakau ding kha boy pan akan du mi se. Lus vial te ya Thawngtha phak pi tu bibi siminaw kan silai. Valai chong khozaki ba zul tu sar tu bibi siminaw kan silai. Guys, minaw Paul town house boy pacha. Let us stand for Jesus. Let us stand for Jesus. Jisu cha nong house. Jisu cha nong house. Jisu kan biak nak he mitampi ni chon. An khang lap cho ma chang zaya an real ti lo biak siang ina how many nobody talk about the love of Jesus in school, public life, park out, nobody talk about the love of Jesus Christ. Even in some churches they don't talk about the love of Jesus Christ. But let us be someone who talk about the love of Jesus Christ and bring this love of Jesus Christ to the whole earth, the end of the earth, so that God may be pleased. Can I get amen for that? Louder. Amen. Yes. Yeah, God happy, we all happy, right? Makaka kan zalaw si salam. Kan sermon si salam. Sab na kawin nga ilhan tiya kan conference sa tha kan ben samtin halaya.
mal han te Esther kha ka bun som chang lai la conference kong Thawngtha na ka bun to lai ma chu chun kan za pe te kan conference na Thawngtha kan cham di ten halai ma chu chun this conference ahen especially this conference ahen boy pa through BBC minau na dot nak thailo min na dot nak thai chan hat kan za pi te will call out to the Lord. Yeah, boy pasina. A rock me relationship with the boy pa restore di chantia tha kan sam lai ma chu cha kan thacham nak si te se mo. Okay, Esther kan bun som na kut bang bun som tan house. Hello, evangelism ministry lay in Thawngtha som nak kan gavun to atale. I don't know if you guys can see, but as you guys know, from Wednesday night to Saturday, we're going to have the Unashamed Conference here at our church. And we wanted to invite you guys and also to ask you to invite your friends as well. Ramdang Sanha Sep, Krifa Budang Snas Raksom Vin Hautika, Maspika kan Chim Gadu, and then if we could go to the schedule. So I don't know if you guys can see, but Wednesday, we're gonna start with night service from 6 to 8 p.m. and then from Thursday to Saturday, the schedule is gonna be the same, except instead of having an afternoon session, it should say a panel discussion, and then so I won't say the whole schedule, but rules and regulation. First, come with a seeking heart. The right have the right intentions, present yourself well, so that also includes our mannerisms. I want to and then be aware of your surroundings, respect those around you. That includes one another and the people that are coming as well, and also try to respect those around you. Be punctual and prepared. This one is really important because we all tend to be late everywhere, so let's all try to come at least like 9:30 a.m. since it is at our church, and then participate actively. Like Ujjal and Steven said yesterday, session dio kan ke leang chuat tukla lobby chuat tukai kan chuak tuklai lao, and Thawngtha I think let's not have a mind like Ujjal and Steven said. Let's not have a mindset of, oh, I already know the gospel and Thawngtha katsolhan chang dilo in kan. Let's all try to participate in everything that we do, which includes activities, session at Suset. Let's all try to be active and then maintain a spirit of unity and follow conference protocols. And then lastly, decoration bomkan her. So 3 p.m. I want me viate karakan bomo. And then decoration di in kan tuan vo ngay tu viate care ministry lay in Suset, security liaison in Suset, adang dang tuan vo ngay mi viate shray tu viate in hazongka trumpate ton nakan ngay halay. So and it's mandatory, so please come. And yeah, that's all. Thank you. Thank you. All right, okay. Esther na bunti mi lang te akam bun bet kadu mitsa. Okay, this is not for us. Kamat krifa bu salong selo te kan thai di mi se. Nan hoi le khatu zana nan invite rin halo chum bun invite ri chan hao. Kan zapi te he hoi khoi pakhat chio bun text now selo tu a hen. Kan bun tam ngai chang chute som ri trong man kan se chang ha. So chu za chun bun tha bun chat den ha se. Atu zana kan chimban tu ken midang nang mane na chim khon halo zonga. Midang nan chim ina thong chan ngai nak thongin patien do nan thai achun. You are a part of that. Right? Nang makha chu chung ai tel min se. Okay, ma chu chu se. And then pan hi nak chom thai zingi in tam le zelo tuban tu pokha kan za pi te chok khok kan zom na lai. Arwang cho let us be in together te ma hen. We are in the same mission, right? Mission pakada mun khat te ummi kan si cha khan I team now city kha vun lang tar ka bundu chun chulong silawen minau po khacho guys Wednesday kan ra lai la zan da ti lo chutin anga te lai lo makha kan minau po vial te cha khan block asitele mo kham asilai kan minau cho arong chu kan minau ni chun
ยุดแคปบันดุขันรถก็นั่นเองการดังจัดตัวขันจันนิจักขันชมมีอันสิจักขันอันนี้มันสานอันบุญราลันบุญง่ายหลายที่ค่ะที่การจอมบุญหลังตระกดูจะเอสเตอร์เนี่ยวันที่มีอามันตุกอัฐาตุกมิจมกันนี้ค่ะ a host ตุกันเส never forget it นังมาค่ะมีนึกกัดไลน์น่าเสตีนังหาจนอภัยตักไลน์ okay you will be the one that welcoming them alright น้อยเล่นสิโลสิน่าไทยมีจงสิโลจนน่าบักกันนั่นแหละว่าลมหนาวแล้วว่าเบียร์ว่าชนหนาว awkward ขโมยไลน์วิจิ okay awkward ขโมยไลน์วิจิค่ะค่ะso apaง่ายมีสิไลน์ okay so จุดจัดจน let us welcome our friends เด็กกันหอยเล็บเบียร์เด็กเขาวันสมเต็นวันเสาร์หลังเต็นเฮาสิที่เขาวันหลังตระกดูจนฉลองสิโลเวน guys กันมาลีลาจ้าจงอาศิชิที่เขาพิลหาวโมประเทียมเบียงไงท่าจังหลักดิ่งนั้นมาจ้าจงเสกันมาจ้าจงเสกันจงประเทียมเบียท่าแต่ไงดิ่งไงทีมอันนั้นมาจงท่าแต่ดิ่งทีมท่าจำเจียเจียวที่เขาที่เขาจนวันหลังตระกวันดูมีเสจนSunday ค่ะ Q&A กันไงล่ะล่ะnot Sunday Saturday Q&A panel discussion กันไงล่ะมั้งค่ะกันไม่เอาพวกเขาเสียบเรียนแล้วเสียทวนค่ะ question นั้นไงดูมีแต่เดี๋ยวจงค่ะprepare ท่าเต็มรักรัวเชียวละทีมนักที่เขาวันไงเชียวเตียวที่ค่ะที่เขาจนวันหลังตระกดูแล้วท้ายจริงตัวกันจับปีเด็กกันนี่วิตตรงเต็นหลายชุดเต้สิจนอตุจุกัน conference สัตย์เชียงคราวเรียนอตุนนักดิ่งจ้ามุนมาบ่อยปนังในลาเขาเจ้ากันจับปีเด็ก